saa 11:30 ku kibuga Anfield Road, Liverpool yakira United, derby ya England. Niwo mukino ukomera mu gihugu cy'Ubwongereza, bafata nk'umukino ukomeye. Atubwire nyuma ya Trev bakoze photoshoot mbona yo gukanga Kirimbuzi. Ni kibuga kibi adakunda Anfield. Ndimo ndamureba kuwa mbere yicaye hariya abantu bari mu minzani bamuseka. Muze Kirimbuzi utagiye kwijijisha ku ruhande yideprasomera kugoye ku munsi w'ejo. Iyi niyo photoshoot Liverpool yakoze nawe ndebera ino foto ba poste Mohamed ingora buri munsi ni deprasoma bimbunda ndogo yangu. Hari izubwirinzi, hari z'umusada, hari za pisto zirimo hari zirasa mu jisho. Hiriya bayita amura. Ahubwo ino foto umufana wa United cyangwa nka Morima United uri kuyireba wese ino foto ari kuvuga ati ibi niki. Ariko bareba ku ruhande ubanza ari Photoshop yabongiye ari AI. Ngiyo nari nabonye ubundi ni batanu. None nabande Isaac na Vividi ni bari bariho. None se nabande. Ariko babongeyeho kugira ngo oya no tureka no kubongera nabande. Uri kuri FM tubwire ko ni foto iriho Isaac Sobazlai Seboshejla Gravenberch Mohamed Salah ya mufarume uri hagati ndetse na captain no mufarume kuri United bafitanye MOU agarika buri munsi agariyo yonyine atsinda amakipe menshi kavukire. Iyi niyo foto ku munsi weje gutegereje favori ninde nanjye ndumva mfite ubwoba ngufite ubwoba favori ninde wa hano wari Musamvu nago agira ubwoba ko nari Musamvu gihorere cyo ko yari akwirarira rwose winshuka byo kwirarira ni match ariko nanone ku rundi ruhande Liverpool imaze iminsi itari kuri forme kandi nabo yo Trev International aba bose bari kuri no foto nta wari mu rugo bose bari bagiye mu kazi no ugira gutya ushire batandatu ba United barimo dorugu tifite ubwoba kabisa yara ngo muzembarene ajya wikora muzembarene twishiya foto ngi wayikora nawe byihore kirika ari kunya Kirimbuzi mbemo hayikora Maison Mount dorugu Amad yala shehe urahande favori ninde kuri ni aba bakingi bose shereka ngo bazicyo cy'amatsiko muri United babanza yego cyangwa oya bana banza bakanatoza yala no gutoza banatoza kavukire bintu wanzanyemo ariko zini intwaro pe Liverpool regiteye ubwoba ino foto nayirebye mu gitondo avuga ngo bijoke yo umuntu byaragiye gutera ubwoba nawe Arne Slot nazaga ibangahe ni barindwi umufarume hagati yabo iburyo bwa mufarume ibumoso bwa mufarume batatu imbunda ndugu yangu babanza bakana kera babaga United bafite pe abagara abakinyi ba United ubundi nageraga n'abana bumwe ariko twagereranya umwanya wa Isaac Kirimbuzi umwanya wa Seboshejla Bruno umwanya wa Gravenberch waya wigora she aba bakinyi babanzamo muri United umwanya wa Mosala Amad umwanya wa Ekitike Kunya umwanya wa Vitz Munyibutse mvuzo mashyi bikari muratugariza na Fernandez namushyize kwa Seboshejla umwanya wa kapiteni Vividi hari Magwaye none rukasana bikomere icyo nkundira football ni kimwe ibyihorere ejo United yakugarikana n'izintwaro zose kuri muranika oya Liverpool yaprasome byirizeru ikintu United yavuye ari yakuye ikintu yefite ubwoba ariko duru ni ibikibo ariko Liverpool imaze iminsi nabi ahantu yefite ubwoba rukasa izo mbunda zari zo mu ishyamba zirasa ntuzinyamaswa kavukira afite kuri izi ngizi z'ubwirinzi ongeraho umwashi ni untera ubwoba batatu batanu babiri oya byihorere uriya mwashi untera ubwoba kandi United ifite formule yizaniye ku giti cyayo ndatsinda rimwe ndasibira irindi rimwe ndasibira irindi iyo formule ni kavukira harya ubushize mwaratsinze ubu ngubu harimo gusibira ubu barasibira ubu ni gusibira terebye gusibira abantu baribaza mu kibuga ni ibi mateka arongera yisubiremo nk'ibyabaye mu myaka reba she uribuka ibi bintu amateka arongera yisubiremo nawe bisingombwa no kutuganiriza nabi n'igituko byarabaye na amateka ari mateka samvu samvu kubwere musamvu umuntu ariye musambanga ni match y'umunsi ku wa mbere tuzayiganira cyane Liverpool ushaka kunshuka favori ni Liverpool tuzapima
birenze no gupima ku wa mbere basabwa kuzinduka kare kare. oya nge nta kibazo kumpima umufaruma afite umujinya mwinshi. Amorime ngo yishimiye cyane amagambo ya boss yuko yamubakinza, amagambo ya boss yavuga ati ni byiza ko boss ndi inyuma kuri bose projet baratunetse cyane, ati izi match zirukana abatoza benshi. reka turebe United yirukanye Mourinho, yirukanye Teniage, z'abatoza Liverpool baze kwirukana ishari gusa Ancelotti bya bintu by'umupira unyereye United ikavugarika Ancelotti byabari nawe ntago yorohewe cyane n'andi mashampiyona. Rero ubwo yo ni Premier League tuzayiganira cyane kuwa mbere nyuma ya resulta. Muri rusange Getafe ifite Real Madrid muri Espagne, nabo bagomba kuba bakina, ni imikino ya La Liga Santander. Anga Getafe iki biriya mvugo yo kuneka aravuga iki? We are going to fight to be at the same level as Liverpool in the future. That's the idea. Ariko nibyo ni byiza. Yavuze ko igitekerezo. Aremera ko none hagati na Liverpool harimo ikinyuranyo. Kubera ikise cyagombye kuba Ati ikinyuranyo. rero turi kurwana kugira ngo icyo kinyuranyo tugikureho, tujye ku rwego rumwe, tunarenge nanone Liverpool. Itsinda rimusibira ntago ari ukurwana. Ariko ubundi umuntu ukora ntago nk'aba Ferguson bigeze baza bavuga ikintu byavuga. Yaraje arahagera atsinze bati yavuze ko aje gukuraho yarabikoze ntiyabikoze, yagiye Liverpool yaje avuga amagambo menshi. naye ntago bikunda, ariko amagambo menshi arakora. Sidika amagambo nagakora bandi kumwe na Nshya bamugana aho nukumunye. Regingi hano yavugaga ko nyine boss yaramubakinze projet imyagiye propose indi myaka yubake projet, wenda icyo kinyuranyo cyayo na Liverpool azabe yagikuyemo. Ariko atiri igitekerezo. Ikipe ya Liverpool yari maze nayo navuga imikino ibaheruka gukina mbere yuko bajya muri akakaruko kama ekipe y'igihugu, ntago umusaruro mwiza ku ikipe ya Liverpool yikurikiranya yaba ibiri muri Premier League ndetse no muri Champions League. Barabakira ikipe ya Manchester United nayo itsindiye umunsi ejo igatsindwa idahozaho. Ani match wavuga ko of course kubwa amateka irakomeye, niyo classico y'Abongereza, noneho bari no guhura mu ma ekipe yose atari mu bihe byiza. United ifite ikibazo twese tubona gishingiye kukuraho resulta, bamwe bashyira mu majwi y'umutoza. Of course iyo nta resulta zibone ku mutoza no utunga intoki. Liverpool nayo imaze iminsi iri kurwana nuko ibasha kumenya umutoza abasha kugira tactical adjustment akora muri ekipe ye, bigendanye n'uburyo bushya bw'imikinire arimo gukina muri no mwaka, aho Liverpool yavuye muri transition game cyangwa se muri heavy metal football ya Jurgen Klopp yinjira mu mukino wo gukina short passes. Ibyo ntago birabasha gukunda kuri Arne Slot, ndetse akaba nafite n'ikibazo cyo kubasha kubyaza umusaruro barabakinyi be b'imbere ira striking powerhouse ye. Bamwe baribaza bati uzakinisha yego etikite gute na Alexander Isaac, se Mo Salah zagira role imeze gute? Turi kubona Liverpool iri kurakinga umupasser, umuntu uderiva utanga assist imbere menshi kuri ibyo Alexander Trent-Arnold yabahaga umwaka ushize, byanatumaga Mo Salah mu bakina batsinda ibitego byinshi. Apuro mama ntago arabasha kureba mediane y'icere buze kuyikuramo, ntago turongera kubona chemistry hagati ya Ryan Gravenberch, Makarista ndetse na Dominic Szoboszlai. Pressure ikomeye kiri kuri Florian Wirtz. Ibibazo bya defense inyuma bihari hagati ya central defense, muri central defense ya Virgil van Dijk ndetse na Ibu Konate. Kibazo cy'umukinnyi wo kuri kabiri Jeremy Frimpong, umutoza mu minsi yashize kritika gavuga ko atarimo gukina nk'icyo koko yarategejwemo, kuko no mukinnyi uriyorwa no kuza gukina imbere defensive makaba adafite karite nyinshi. Ikibazo cya Mirror Kelkez, donc ni Liverpool ubona igifitemo utubazo tiri déchets techniques zitandukanye. Agiye gura na Man.U, tubona performance yayo ku ma equipe manini iberi yindi. Of course Man iri kamatai kijajara bigendanye na brand yayo, bigendanye n'abakinnyi ifite batari babi, bamubona bamenyereye gukina izi big games n'umutoza afite ukuntu bategura. Umutoza aratsinda game imwe bakavuga bati si ikibazo cya systeme doje kuko dutsinze, ariko ejo ni dutsindwa azari ikibazo cya systeme doje. So ni match rero impande zombi navuga ko iri buze kubikomeye. Derby burya nubwo bimeze gutya ntago Man imaze gukora imikino myinshi, ntago aruka gutsindira kenshi kuri Anfield, cyo imyaka myinshi cyane. Liverpool nayo
ino myaka itambutse cyane cyane kubwa Jurgen Klopp ni ikipe yari yarashoboye cyane Man.U ibitego 5 muri bukazurande vuze ibitego 5 ibitego 4 sezo yose ibitego 9 izo ni randevu ziba ni imikino ibara yari creatinze memories ziba byarabaye hagati y'ize ekipe zombe mu no mukino ariko game y'uno mugoroba navuga ko Liverpool igomba kuyijyamo ibizi neza ko of course City yatangiye kuzuka yongeye kugaruka ubu none iri muri race Man.U nayo irabizi neza ko umwanya 13 14 igomba gutangira gusiba ibyo bintu 15 baheruka ubushize tweretse ko muri no sezo ishobora kugira rendezvous clash ishobora gukina z'imikino iremereye ikagira ukuntu igira performance nziza ntiratumenyeza gutsinda imikino ibiri ikurikiranya kuko amanota baheruka kubona ubwo umuntu ashobora kureba se kuko no kuvaho yaze ashobora gutsinda imikino ibiri ikurikiranya Ruben Amorim ibyo byose birimo hagati yo hanje iribuze gusiga igaragaje indi message ariko all ni game iremereye cyane cyangwa yenda akaba yanatsindira bwa mbere Anfield kuva 2013 Man ntiratsindira mu rugo kwabona insinzi biragoye cyane ku kibuga cy'ikipe ya Liverpool urumva rero buriya siyo match hagati y'abarivare ikipe imwe ishobora kumenya imyaka myinshi itaratsindira ku kibuga cya adversaire nakitani bari myinshi Chelsea n'abandi twahita aba opponent bakomeye kubera ko Chelsea imaze imyaka myinshi abarivare nkuko tubonize za classico nyine gutya zaba zimeze reka tubyitegurike gusa nicyo navuga nko kuri nka Man kugira ngo itsinde Liverpool ntekereza ko uburyo bwiza bwo kwiga kigira kuri Crystal Palace ndiramutse irebye bya bitego biri kuri kimwe mu kwa 9 kwako n'equipe bakina imikino imwe ya 3-4-3 wenda ikintu gitandukana kikaba uburyo bayikinamo kubera ko nka Man ibona ko amurima bashaka yuko abakinyi be biharira possession nibyo ubona bashaka niyo nyota bafite ashaka ko abakinyi biharira possession bagatinzana umupira ariko wareba Oliver Glasner akinye system ariko ashaka abakinyi be atiteye kuri possession nimwe kubera ko nka Liverpool bayitsinze bafite pourcentage 20 na kangahe ndavuga ball possession ne equipe rero zikina mu buryo butandukanye ko cya system imwe Man rero iri yiga yakigira kuri Palace buryo yitsinze wenda kabera ko nayo cyabikoraho kuri game y'ubu ngubu kimwe muri ibyo ngibyo no kureba buryo yafata umusore nka Ryan Gravenberch umukinnyi mwiza wabo mu kujyana imipira imbere hagati mu kibuga kubera ko imipira iva inyuma yose ijya imbere iciye hagati mu kibuga ijyanwa n'uyu musore Ryan Gravenberch ikintu Palace nabyukira game ya mbere cyambere yakoze no gutuma nta mupira ugera kuri Gravenberch uvuga ngo bakaba hafi ya Gravenberch gihe Adam Morton nawe muri hafi ari gukina man to man marking ariko na Barros bajya kumutera bakayimubuza kuburyo zijya handi hantu Barros taciye kwa Ryan Gravenberch muri iki gihe cya Liverpool muri iyi myaka wayishe nk'ikintu gikomeye nk'umutima wayo muri iyi season rero ntekereza yuko iyi match nk'ingiyi niba basha kimwe mu bintu gukora nk'icyo cyo bagafata Gravenberch bakamufata bagatuma nta mipira myinshi imugeraho barabayitsinze cyambere ikindi bakana defenda cyane nge ntekereza ko Man bibaye byizagera hano ishaka kudefenda cyane kurusha kwiyata kandi ishaka kwiyara possession counter attack rimwe birabyo usone ku cyaga Ryan Gravenberch imikino 3 Liverpool itakaje mu murino mbere ya international break imikinire ya Ryan Gravenberch mutoza bagamuhinduriye role biri mu bintu by'abakostinze cyane bigatuma itakaza bigatubona space cyane hagati itinanatakaza ni ibintu byuko erega Liverpool akanye mirakina idafite aba inverted fullback nk'ibyakoraga mu gihe cy'aba Trent aba fullback baza bakahita binjiramo hagati mu kibuga agemira ifite abakinyi ba fullback kabiri na gatatu babo bashaka gukina uruhande rwose bakoroheza aba overlapping fullback nko babita rero birimo biratuma bagira ama space menshi Man mu mikino yabo ifite ubushobozi bwo kuba yahanga Liverpool nubwo Liverpool still ari ikipe nini kuri Man akakanya Man yajya mu mukino ari underdog ariko ifite uburyo yakigira kuri matches uburyo Liverpool yatsinze mu bihe byashize ikabasha kubyubakira ikatsinda uyu mukino ariko still amahirwe menshi kuri Man kuri Liverpool ni win yayo nubwo nge mbona intsinzi kuri Man ishoboka umufana Liverpool uvuze ngo gahunda nende no gukubita twahuranya reka tuze kuyanga amaso kwanga kuza hagati y'abafana ba Liverpool ndetse n'abafana b'ikipe ya Manchester United ubwo bamwe muri bo cyangwa se bose baze kurya kare kuko nta wamenya bashaka kuburara barebye nabi n'aba Liverpool mba barye kare ko nyine nibyo ndi kuvuga yaba ba Liverpool n'aba Man bose barye kare umwe muri bashobora kurara nabi
hanyuma ikipe ya Tottenham mu kanya saa 9 iraba yakira ikipe ya Aston Villa. Undi mukino ikipe ya FC Barcelona ku mugoroba ubwo twagiye muri La Liga Santander nayo yarayibonye intsinzi ikomeye ivuye kure ibitego bibiri ku gitego kimwe baraye babonye ku mugoroba igitego cya Pedri ku munota wa 13 w'umukino hadaciyeho umwanya witeraza kwita yishyura ikipe ya Girona igitego cyo kunganya barakukuza mu minota y'inyongera munota wa 91 umutoza Flink yerekwa ikarita y'umuhondo hadacima kandi kanya kubitwe ya kabiri y'umuhondo ivamo ikarita itukura ariko classico cyane hanyuma Arujo wari winjiye mu kibuga avuye kuri bench Simbe Kasado ya atanga igitego cy'insinzi nawe ateneye ikarita y'umuhondo kuko yaserebya kuramo umwambaro yasinye igitego cyiza kabisa cyamufashije yari yazamutse ko umudefanse aratsindira ahantu nk'ari ubundi biragoye ko wajya mu rutayizamu yazamutse cyane abatsinda igitego cyabafashije kibayeza amanota 3 wabonaga agoye kuri Girona navuga ko ari ikipe ubu ngubu insina ngufi muri imyaka kuko ni ikipe ibanziriza ya nyuma urumva bagiye gukina n'ikipe isanzwe ko rero yabagoye bigeze hariya ubona ko Barcelona abantu benshi bamaze kwiga imikino yabo cyane cyane imikino handfreak muri Barca yo gukina highline football high line defense anovuga ngo bakadefender ko bazamutse cyane ari ikipe ubona abadefense bayo bazamuka bikabagora kubera ko amakipe yose amaze bagiraga sigezi bagora niho bishingiye kwa ko iyo bazamutse bo iyo usa nko bateye counter attack cyangwa ushaka kubataka bahita bagumayo bagashaka kurariza amakipe rero yemenye kujya asigaye yohereza umuwinga uruhande rundi cyangwa urundi rwo hepfo none abawinga none rutezamo akamugumizamo yaraririye cyangwa undi mukino agiye imbere bakavuga ati reka tumureke yarare bakamurekera none imipira afatwa n'abari mu mpande bo baba batari muri offside bakayita bavanamo warutayizamu muri imbere kwa kukije bahita basubira inyuma bashaka kudefanda abawinda bakagoma kudefanda bakaguma mu mpande zabo bikarangira warutayizamu wabo cyangwa umukinnyi wabo uri imbere avuye muri offside position bigatuma babatsinda ko babigejeje nk'inshuro ebyiri benda no kubatsinda Barcelona ikigarura ariko nk'igitego bayitsinze nabyo byaturutse muri ayo makosa nk'ayo ngayo gusona ko imikino yayo bayimenye na hands free ko kongera gushaka ubundi buryo baguhindura iyi high line defensive football ubundi akareba ko yakongera gutsinda ikindi kandi nabonye mu kiganiro itangazamakuru atumva uburyo hayi ikarita y'umutuku kubera ko ikarita y'umuhondo ya mbere yayihawe kubera gukoma amashyi ayakomera icyemezo cy'umusifuzi bongeyeho iminota 4 y'inyongera we yavugaga ko bakongera iminota myinshi irenze iyo ngiyi hanyuma ko akunda abatoza babikora mu buryo nimba bwayo kitabwiye uburyo reka vuga ngo urakoza akahita amukomera amashyi bahita bamukubita ikarita yavuga ngo ntabwo numva uburyo umuntu akomeza akoma amashyi akamuha ikarita y'umuhondo rero ko yamuha ikarita y'umutuku yese yivovota icyo cyemezo cy'ikarita y'umuhondo ashaka gukoresha imvugo itari nziza simbizi ariko nyine abonye ko yiramanse cyane bahita bamukubita indi karita y'umuhondo ikarita y'umutuku irabonetse ntiyabyishimira na gato ko kurumva ikintu gikomeye nuko binasobanura ko atazatoza umukino El Clasico ariko nyine muri rusange ibyo twe tuvuze by'imikino y'imi defender yabo bazamutse cyane n'abakinyi ntekereza ko ari byo bishingiye biratuma Barca igorwa cyane n'imitsindire yayo ikabona intsinzi bigoye nyamara mu gihe kwa muke wayo bo bameze neza muri iyi minsi urabona ko barigira ku makosa ya munsi kundi Barcelona ntigeka ko muri range y'ikimwe kimwe bafite naho kwiga hasi akareba uburyo yakongera kanononsora akimprovinga akakora touch neza kuri iyi mikino yo karaba abakinyi be nimba koko bari tayari gukina i Highland football bazamuka cyane abakara ko bajya muri classico byibuze bakosoye utu weakness no tudeshuba no mu mikinere yabo mukeba wabo waraza kumanuka mu kibuga kuri uyu munsi ku isaha 3 z'umugoroba ikipe ya Real Madrid yabasuye ikipe ya Getafe akaba ariyo rendezvous navuga ko wenda twavuga ko hari kera cyangwa se n'ubu biracyahari mu gihugu cy'Ubudage ariko gato muri Espagne nabonye amakipe uretse match ya Barca yari game arakina ariko mbere yo gukina umukino akabanza kigaragambiriza icyemezo cyakemezo gishaka gufatwa cyo kujyana match ya Barca na Villarreal muri Leta Zunze za Amerika nka match ya Real Oviedo na Espanyol barabikoze babanza abafana bigaragambiriza icyo cyemezo na match ya Sevilla na Mallorca babikoze ku munsi w'ejo bavuga ko badashaka iki cyembe badashaka imikino abikijya muri Leta Zunze za Amerika urana ko rero amakipe yahagurutse muri Espagne ntagashaka ni cyemezo badashaka umufana tubajije umukunzi wacu dukurikira tubajije ngo saa 11 n'igice Liverpool na United bakina ryo saa 1 n'igice ku isaha ni Kigali ubwo nimba mu kindi gihugu afata isaha ihuze ni Kigali ubwo mube murya hakiri kare sino murabitama amarira